Boum. L'Afrique des élites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu duomba Mwenyezi Mungu ikenganyi wanono mjua wanono huhanza Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu yarjali joka na heri hon duniani na akhira he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Partagez le direct s'il vous plaît. Boum. Oui, ça va San SLWMW. Watukufu doba Mwenyezi Mungu ikemjua wanono msholo wanono izo des amado. Mwenyezi Mungu arjani liranyire zifami ikemsholo wanono mjua wanono. Ho hanza Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu yaripu ne matsomai no wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yarijani li ukahaina mkomo rujundo mala noti pia. Ike hashele wa mnono hajuane zemvuzahae. Yarijani yaripuwe ne matsomai ya ho wanadamu. Haukariwa na riju haukaya agarjoka ya wenji ekawa jua kanga siwa wade udole mama koti ujiviwa haukabanu kwa tujoka ya mwade yo ujua habaki mnono hende mnono yo hubaki mwade hende sha si ujua kanga wenji wako ujiviwa wako uka kontan ekawa jua kamluka dhange mwade wala suwasa kare meshe ha heda rigi ha upepo ole wa heli la kana paru jutataza sitso hamba iliwa dole mama koti aitura munge mwade mware ndero waduaza ya ukaya ka unono wa ukaya uwade wa ukaya mrumduazi ukaya shababi ya ukaya mrumduazi ya ujua habaki shababi hende shababi ya ujua habaki mrumduazi hende mwade ya ujua habaki mnono hende mnono ya ujua habaki mwade hende izone de mwonti pia okwaji wale wa shawo ujihansi ya ukaya izo wanzao de zero hombi na upeu ekari remesheha ngelambi wakatamada basakana parjo tataza sitso hamba emandiwa do jiviwa na sekar shidire juha sitso jarombe ka onela daike ye sante ka ititsaila shamona damu do jikazo watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu napone shari shahuwa na damu wapeu ya rijaindi ye heri na baraka he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu na mpartage nimlo tiktoku me le cœur partagez mtapote ekaka mtuta live je signal wa ikupewa nyinyi mlo Facebook na mtapote mettez le cœur. Wa alaykoum salam Saïd enfin mon frère. Merci beaucoup en tout cas je suis en forme. Haukaya titundu harma live ya jana na kana para ni comme d'actualité. Wani para comme kwa wakazawa nusema suala. Wani hunduga mimwade sha tinjia harma epajaho tsungwa na damu wenji waheze komantere zao wakaulema bora na ujibiwa baada washakaga mimwade subhanallah. Yo jane masi utsamitsi jwa mformo subhanallah. Badinga wanadamu wapeu duniani. Badinga wanadamu wapeu duniani ya latif. Subhanallah. Watukufu wa jamalif. Gasina sujet rare aujourd'hui. Ye sujet nzima. Ya imwana shwatu fahadi. Ikao tsuono message za wankasukaya. Imwana shwatu fahadi asa farki dunia. Mwenyezi Mungu ujomrema mlazeba jema.
garjo njamba barmwe ye sujet ya hae. Wa alaikum salam Fauza, wa alaikum salam Mohamed Mana. Ye sujet ya mwando ya shabab yafanya ukumbi ngasina 2 mois. Habalili wa yatikome yatende Burundi. Ye mzade habage na regle. Finalement hamambia bwana harusi realite ya ukaya. Ntina regle. Sha ntina ujobu leo ni kome ukame nsuhuta. Yo de sujet ya mwando. E sujet ya bili. Ya mwanamshe kaonge mziro. Sharuhunduka c'est pas la première fois. E mwanamshe wenye wa katalo mziro. Gutsongo tsahawandu wa deklare mwana ya ni kwa mapesa. Finalement hani kwa mapesa ya shababi kao utsona kertas. Ili ye mapesa yala ya jo deklare mwana hae. Hamandisi za 3000 euro badala ya 6000 euro. Ye mzade hayewuha katso mjini hula. Nguparo hata katsujusa. Finalement ha change numéro. Bonjour Siti Hassan. Ils ont des sujets nraru lonizo. Watukufu. Garjamba vi harma ye sujet ya mrehemlo. Aukarwa no wanruamba condoléance. Na ikawa wanruamba condoléance abo msiba. Ruono live yafanyisha azufanyisha ukema nyasi Fahadi mwanashwatu. Hafarki dunia. Nyezi Mungu jomrehemu. Yamlaziva jema. Fadikao c'est un jeune. Ya roha hamahaba. Alaikum salam malek. Yende. Ya wonom pira. Wahesa la kanti. Ikao. Yode patri ya hatu. Yode beramu ya hatu. Hende harelo hitso. Nele jeshi la taifa. Ikao. Wenji ngwala umue gouvernement. Si. E gouvernement gejo la umulwa. Auke gouvernement nyo anadamu ikao le jeshi fantomula hanyo. Litsongo utuwaroho. Luangamiza kamjaparo ranga mzima. Haruma le jeshi kao liuwa wanadamu wenji. Mawanika correction. Huwa jwamba e jeshi wei hafungwa. Chanyi uwa hansi ya bagyo nisoka yanganyi dakor nizwe kao duwafanyao. Le jeshi la komori linti jeshi la parandar ma formation. La jwamba lini ngilo na notion. Hau ngilo na hikma. Shali njeshi la kijijinga. Jeshi la kijinga. Merci beaucoup, Manaim. Ikawo Fahadi haulowa. Na harohaba la furaha. Yende ya sutene sala kantia hae. Ya himile sala kantia hae. Wa alaikum salam mama Nadia. Wa alaikum salam mana Kauthar. Wa alaikum salam Kairizino. Yija Fahadi yamba hafarki dunia. Gar aminoka ya yedaula ya komori kwa na ujuha. Warenga zihatua. Haukaya kawa urenga hatua. Wajua kawa rengi hatua zinji kaule jeshi la komori. Wazifanya wangamiza maraya wenji. Wadhulumu maraya wenji. Mnyezi munalpone shari. Nele jeshi fantomu. Sha insha Allah. Mnyezi mungu jobe hawana damu. Haumana damu. Ikawo harmona damu ikawo walo yabo. Tina ujuanjen jihade ya ukaya. Gabo mrikawa ujoko jasi kine maraya. Mnyezi mnarbesheda ika. La tsuparoka haruma enzi. Insha Allahu. Jeli hubili ye komori. Beka ipasa. De gouvernement ilo yabo. Nana de ma politisi wa komori walo yabo. Wallahi yabo ngarjuanga miasonsi pia. Linu jeshi kao kalitina ankili. Wana vasa kao bidi wangu wado sibleze fami za hema jeshi wano. Aukangarjo ya ukaya azali baike home cible, ça sera très difficile de me rattraper. Il faut rattraper et ces familles zahima jeshuano. Il faut les jeshuano le ukaya ye kamre de wangu na ingarjo do himili ya ces familles zahanyo. Ye kiwana ma jeshuano wa wangu bi do himili ya ces familles zahao. Babe so wakati ngwa jorenga light. Wakati ngwa jo kakosia, wakati ngwa jo zweka udwarenda. Shale jeshi wa jihansu ke hazaha wa dhulumu wa uwe. Watoweroho, diyo de objectif yao. Wangu do cible ye gouvernement, ne gouvernement ngyo difficile ya ushidari wa retrape. Luanike correction, abasa garjodo tubarma ze famiza hanyo. Iyo di yabidi. Heni mana wa jeshi ujo uwa mru, wangu wajwe kawe i jeshi kada diya uwa mru kada. Na redera tsahe fami ya heba ngoma civil. Hauka kamtina hatambaroho.
gambalo balirayele harma maraya watsubala armo walaikum salam aliza Hassan gambalo balirayele harma maraya watsubali ya armo ukangwa jua wane sha balirayele ya maraya wambogwa jua warani waone mpira Nyezi munarpenesha rushahile jeshi fantomu la Komori litona hata roho majiansu kibaziani uwa wangu Tsoy maka ujamri ulilie enjene Ikao kan waitimru ikao ya jaji ya tsahenkodo Waitimru ikao ya balabaya Shwe manadamu ikao ya jaji ya onempira Ya sutene kipu ya haye Kweli mtoweze armu fantomu zanyu Bada kamjabira harma ujizi na msomo Njemuru lulie fahadia Masaidoma fahadia sahafu Mwenyezi Mungu ya jumrehemu ya mlazeba jema insha Allah Le petit Fahad, un jeune innocent. Wa alaikum salam zonsi wa msaha. Subhanallah. Linu jeshi hinri. Narikera visimarai ya rirenge. Zedhomana zatu kahaina jeshi ujo wamru. Wangu angale famiahe. Wangu anofanya règlement de compte. Izo des abidi abasa. Izo des abidi. Mafahadi gajaka ude deke mwanahe ngula oda honi yendia onempira yendia dhulumlo Mafahadi gajaka ude nda ukaye mwanahe nguroho yendia sutene sana kanti yendia ulawa Shahina mraroho yendia sutene kipi yahe ekipi national yahe Gulindo marunda yendia jibi wa ya sutene ya mplodise Shagajaka wansi kale jeshi la Komori wa jiansu kaya O krimineli wao bahata haruma mpira Gwa jubalia ze armuluru zao Wendo ardhulumlie wawe un jeune ikao kajende dat sahibasha na sutene esalakanti le jeshi fantomu lino li jihansuka hino wakati wajo ukana ze armu zao kwa na ukana pitié kwa na ukana pitié sheye baziha watowero subhanallah na mkira dhinyimera ya wa Komori haini jeshi mjojwa kawedi ya uamru kadha wangodu fanya reglement de compte hizo famille zao da haina jeshi famille ya jo tushewa kwa jo jirande compte la plupart ma jeshi pia ngona onwashi la plupart ma jeshi wanti pia ngona onwashi la plupart ma jeshi wanti pia ngona ngona wazazi da habas na mdo tushe wazazi hao parce que les jeshi la Komori la magaldo ani la plupart ma ngwa ma bange ngwa nukao drogue Haukaya Fahadi se ani Fahadi Ulatimru ikao Habali ya roho mbi Hau habali ya initiative Ndwa jina ya hanzeda menye ndongo Shahinde da sutene ekipe national So yamba hasahafu Nyezi Mungu jumrehemu ya mlazima jema insha Allah Nyezi Mungu ya mghufir la hukaya ulemna daika Izuljukanza rambe nyimara ya wa Komori Rijarma wakati wa ureveye Rijuhe Ile jeshi linuwa elewe Haukaya azalihum Paris, ça prend du temps. Yema ministre wa Paris, ça prend du temps. Haina mnajeshi jo wanruende hata wambahatishe yeye dene fami. Ye jeshi jo fuma mru wanruatse file na majeshi. Wanruna wafanya hata watsaheze fami zao. Yudu wakati majeshi fantom ya Komori. Wajuende hata wajirande konti. Wakati jeshi ya jo fuma mru. Ya ujua kamzazahe haulawa. Hawima na mshahe haulawa. Wiki kimaweni. Subhanallah, ça fait très mal. Ça fait mal. Mimi sera nkonja keso za politique ya wahula. Shawoi wemru ikao halawa yendi ya onempira. Ya sutene salakanti. Ya mahedi haula watatui hasahafu. En plus, za négligence. Ya tsuhansi wayabo. Ya tsu évacue la. Ya biharma nsikawo ijoka wajoka ma compétent. Washidi wa mwangalie le plus vite possible. So ya basarzamba ufahadia sava dingwe dunia. Shaizunju kwanza na bina mkera dhini maraya. Ile jeshi linu haini ujo ulowa. Wangwado sible ye jeshi kaude fanyasha itrondo. Wangwado barme famia hewedua hurende da kandaka. Butira bo, oui, yode abidi. Un militaire sans formation, c'est ça. Un militaire sans formation est un criminel en puissance. C'est la vérité, HD. Nyezi Mungu narnike khatima njema. Yarnike mwisoma ya Rabbi.
ya rijali likiwanadamu waudo kozizana le jeshi linuheni ya zingaraye armu butongo unauka kabati jaye shiza lazima basa haini jeshi ujo wa mru waruna watsahifa miyahe nu warua mrumsha hahe nu wana hahe warua fanya règlement de compte. Ça va changer un peu. Gejo tsonga zi changer mbavi. Shekedo anza wandwa jensi ukaya non. Narsoba ki non azali ne gouvernement. Ça va prendre du temps au rattraper. Hauwanika correction. Hauwafanya règlement de compte. Narangalia harmaze famiza ema soro da wanu. Narangalia harmaze famiza ema karboshi wanu. Narangalia harmaze famiza ema soro da ngozi wanu. Watuna atamba piti ya hema ranya. Watungo ufuma wanu. Nana ye gouvernement fantôme mtsoli wa yaukaya wotsu binadamu. Ni gouvernement nyodo wanadamu akabidi mrege majeshi wanu wa wangu mwapinis. Shanga nyama ganyi dakuru nao. Ganyama ganyi fieri nao. Yude limone sao. Haukaya kabati jeshi ya wangu ya parorengwa ya fungwa rajwa kahafungwa. Hau hapinisiyolo rajwa kahapinisiyolo. Subhanallah mnyezi munarpene shari. Sheka nyimaranya karjajwa rafanye helilo. Rajwa ukaya avasar zabao. Gebidi wanrofanye d'une manière. Ya ukahaini jeshi jo wa mru. Na ritso juha. Redera renge famia hae. Renge mwana hae. Hau mru msha hae. Hau mzaza hae. Rimcorrectione, rimuwe, wallahi ta'allah le jeshi kana parojozia. Le jeshi la komori lohama, wa ukwatina ankili. Wa ukwatina ata upezo matu zefikira zaha watowe roho. Rejo ele washade kabanu ye gouvernement gwa nika ushe gouvernement wangu wa maparta, gwa uparmi da ona, gwa unafikira nzima. Gazo siku ya ulowa, wangu jua ya uagaza. Nele jeshi lokal jafungwa. Kali jafungwa. Gaza. Le jeshi lokal japunisielo. Subhanallah. Dahina mkela venimara ya wakomor. Que à partir d'aujourd'hui, moi ne zahunra fahad. Un jeune de moins âge. Ikautsu yakazawahan. Abasangambisha ukahasahafu. Mnyezungu kujumrehemu. Yamlazeva jema. Hohanzahi rabbal alamin. Shanarangali hason sipia. Ribuwe matsubu maraya wa komor. Haini jeshu jo wa mru. Rifanye namna ridubarme famia hae. Rikoreksione. Riwauwe. Baidi wakati le jeshu wajuelewa. Wakati wajuu kakandani. Mru ya ishu kamzazaho haulawa. Hao hanyuhutula mru. Wallahi gijom kinisha le jeshu wansipia wareveye. Gijom kinishiha. Shade jeshi ngwa wangu riji kosante ne gouvernement fantôme olo ya wambia ukayena mkenti baze famiza hanyu garjo wakamro. Haini jeshi jo ufanya masakri wangwa dubu hawa hukamro. Iyo de solution. Sinyangu subhanallah. Wanu demu warenda. Wanu demu mtuna tampo binadamu. Shaupeu na rohombi. Mwenyezi Mungu narehemu le petit Fahad yamlazeva jema. Mwenyezi Mungu amghfirlie ya jailika basar zamba onge mu jannati firdaus insha Allah. Wa alaikum salam Salim Samir. Mwenyezi Mungu aljaili joka naher rumombeleze dua huwa rabbal alamin. Haukaya le petit Fahad, il nous a quittés. Iliwono ya mipango ya fanyishi hapa klasi la leo kafahadi hafu Mwenyezi Mungu jumre mamlaziva jema huwa rabbal alamin. Shaizula kabidil fikir abasa gebidu zile règlement de compte zifanyo harmaze famiza hema jeshi haukodu wakati wajo ujirande compte sha watsina zile règlement de compte zeze famiza hao kwa na uparo ujirande compte. Iyo ikaubidi nywa komori langule urenge miadi ya ukaya haini mwanajeshi ujo wa mru wangwa dubo hao wahutle mru wangwa dubo hao wauweze famiza hae botura yo krimu botura wope wotsupeu shede jotsonga mzie bo makatili ya shonga bo wajinga wa shonga haukanga ni wajinga shede jotsonga mzie
shabatina izo wallahi kwa nauzia au kaina usukungwa wao rohamba azali nabo azali ngal homo mparisa ye gouvernement azali ngal homo aparisa da yaba sana rizingare ze famille za hima jeshuano ko garjwe media hao garjwe ze famille za hao wakekanda ni waisheke ze famille za hao watulamro ze famille za hao waulowa yo de meilleure solution ba sarjo iranga swa komor risiane da sina le jeshi fantomulino watukufu Mwenyezi Mungu na rehemu Fahadi ya mlazi wa jema ça fait très mal vuyakali njeshi lamba galiviri ya umaranya sha y objectif ya hao warengeze balire yeli warumilie emaranya wakati ka uranya kajabalia armu sha ranya hendi ya onempira hendi hangamiziwa Mungu na rehemu Fahadi ya mlazi wa jema inshallah. Watukufu garenda harmaze message za hatu rikanza rvire husoma Fahadi po Mwenyezi Mungu ajomre mlazi wa jema inshallah yani kwa usibirifu ya familia hae da alhamdulillah yosa wana hitima. Watukufu gamjo harma au ka usiku wa jana si pora ni comme l'actualité si là parce que je suis malade ça fait 2 jours le 3e jour si hundu alandao sombaka gami mwade sha honjia ni suveza commentaire sunduka e makalboshi no anadamu wapeo ngwa ubala juma ujivi wa bahari ngami mwade juma hamba ufanya commentaire phantom za kiulaba izo woge muhara weizanrabo wakati mwade wakati jau subhanallah. Moi je perds à qui moi? Je perds à qui moi? Personne. Aboga mwambi wakafanya ze commentaire imagine nakofanya ze commentaire wajianse ke bazia haufanya commentaire mbi njajodoka mhara na mwanadamu girabe wanruika wanipara watuka wanipara wandeye sha wanipara ili wanzo wanuzi senrongo alafu njajupara joka mhara na mru ya jani himilie fasa fasi njajoka mhara na girabe mru wanipara ma telefone alafu gamwambiwe wana mabibi waheze commentaire wakaufanya harmo mpango wa komaraktualite wana mabibi waze commentaire ya ukaya essayez mdoli ya Mwenyezi Mungu mratiba karma na commentaire ya dufanya commentaire za kisarambavi daulisa dufanya commentaire za kiulada watukufu ngarondao harma ze sujet za hatu garjao harma sujet ya hemzaze ye mwanahe yafanya ukumbi bwana harusi yaziliwa ye mwanamshi ambange na regla. Watukufu wa jamali fugara nzuru mambiani ya ukaya zinuru mambiani ranguhale ni wanaume ya ukaya vanu homrutsa handola na rirensi ba izo zila wahale homrutsa ishi wa mrumshe ngasi au 21e siècle ndongo za udutsa ishi wa mrumshe izo zila wahale mrensi onrwa dingoni aba sahaini mrugena hanyo na buwe hanyo hahe ya drage ya ileze maelezo zaidi ni ya hunre mrumshe wa zio na maji ni ya hunre mrumshe wa mahaba ni ya hunre mrumshe wa joyele wana shanyu majiantu ke bazi hanyu do hujamu kensim do taisho alwashe gamjouno da malada harmatinu nyuandu ikawa mhati mdorongole wa hosomwa wangu washe gamjouno da mabibi harmatinu Oisha babi yafanya ukumbi deja ngasi na 2 mois. 2 mois yafanya ukumbi. O usiku yenda ho la salini ala la salini emrumshe hamwambia ya ukaya ngena regla. Hastahamili bade mrumsha bagena regla. Cha toujours ngoneke mrumshe kati afon avec. Règle zende hata mwezi wa kamili. Ola mrume ngutsaho mrumsha c'est normal. Burundi au Faroudi. C'est obligé pour aller au Burundi. Iyongi au Faroudi yo de $45. Et quand il passe en droit lola ni endroit ke wadzima wado hulana ufanya hazi. Watsina Burundi e $45 Burundi ijane wana. Yo de $45. Mwezi wa mando olamzade
Ahamba toujours ngina règle. Sha deje shababi handiswele wa yaukaya. Yemzade hato wazegrifu. Kuja dure. Samba 2 mois. Subhanallah. Mwezi wa pili. Shababi harcelo lamrumshamba. Désolé. Je reste rien pour toi. Mtsure sante hatalongo hosonima. Mtsina hatambarugo nresante hosonima. Wala mimi njaka uhuta. Mzaza hangu di anabia gwanzu ya libe mabani haheni accepte badi hansaishandola. Inu sujeka usi uyamba haina usiku. Inu nuguika usi uzamba haina usiku. Si ushemeza shabanu hame wanaume emazababi wakomore hama walihitima wadiwa zaukaya relation ya actuellement walo TikTok walo Snapchat walo Instagram walo WhatsApp walo Messenger yabo kabati relation ilo aveugle gojujo ukane mwanamshiga mhadisho na balange na 1000 hommes gena wanaume ziwi ya fréquento de nao harma réseaux sociaux leo mwanamshe we kujashida wa mramene par amour ya wanzaha mahaba wamdésactive wafanya tout pour tout ye esprit fantôme ya lenio waifanya hata ya disparese wanjia buhari ya mahaba wallahi ngujohuna da cinema yodi mana njobe kanyima zababi winjua hanyu na mrenso ngwa dingoni bakariti wakati wa udotaishi wa wanruwashe gasi harma wakati wa mrujitaisha mrumshe bo wanawashi walui actuellement kabati mrumshe ujikosantre na mrumzima la plupart tipia owenju gona relation fantôme wadi ye mafu yabo mrutaishwa mrumshe wa ujinga Eshababi woi olamzade hamwambia yaukaya désolé ba mama hangu lianambia gwanzo alibe mabani hai. Même j'ai dit à ma mère que bon, il faut qu'on arrête. Il faut que j'arrête maman, j'aime pas ce mec. C'est ma mère qui m'a dit de venir te dire la vérité. Ukaya ntsuta. Ola shababi ambajamba oui c'est ma mère de maman hangu lianambia nwambia réalité. Kan ani nwambia zekweli ula shababi hende hao no mzaza mwanamshi hamba go John Sami hauke mwana hatu gajarambia au début avant le mariage qu'il t'aime pas shaharambia kaya nguhanzo nyide wazazi majihad sarmenti ya Faransa manzo mtume hahafula mtsouri ya Mwenyezi Mungu nana ni wallahi na Mwenyezi Mungu ngamjo hufamone bwazaza hangu hunuri jason tipia ngarjo ulawa ri jason tipia on va quitter ce bas monde mrenge mali mwitre des armes zero zanyu gamdhulumu owana ikawa janyu meni hauwaja hunu wajua tsahe maisha iya zema na mshede ya zema na mme mzazi hamanda we kutsuli ya Mwenyezi Mungu ujudu ambangabukaye mwana hao kajambia na goma doni kakatumtsaha n'importe quoi ola mzazi hasi yabo ambukaya yabo rifanye ko yabo tuwa sawa mbia katutsaha sisi harambia oui akramu alaikum salam. Si harambia vous ce qu'on peut faire là maintenant gamjohura jeze dhahabu c'est vrai hanereye mafoto pia ula shababi hanonese dhahabu hanikiwa ye mahari ya mrumshe mbatulala denaye subhanallah ye mahari ya mrumshe kagwa jalala denaye ye mali yahe pia ya gaspie bo mzaze wewe mrejeze pia wallahi na Mwenyezi Mungu mrejeze mapesa yote pia bo mzaze wewe DJ Saingu jo huvumbua ekatula mukana huvumbua DJ Saingu jo huvumbua hauka wopeu ye mwanao avue realite habazinu mama hangu amagwanzo libe mabani hahe mama hangu anabia libe mabani hahe ye mzaza wazaza hangu mlo hunu Faransa mhatsuka ya utumo wahanyu lezenyi kombi ye kam les années 1 oui c'est ça la mia. Les cartons d'Adziharengue, ma soeur. Mais elle ne voit pas la réalité. Shababi utsona hatamba mru. Shababi ya fanya tout pour tout. Ya paruanza no heneze fami ya jafanya ukumbi. Alafu mzaze gomni kwe dhahabu.
mzazi mnikede mapesa hahe pia yeshababi we mapesa arumia pia dans le 17,000 euros yudi mapesa arumia yonti pia alafu mzazi wewe subhanallah kutsuri ya Mwenyezi Mungu ye mwana hao hambie shababi realite hamba mama hangu zinu hamba gwanzo libema bani haiti saba mama hangu kansuhuta mama hangu bani accepter mais je peux pas te laisser de me toucher alors que je reste rien pour toi msina hata nyanzo nzire santo usoni mwaho yako kabatwa kati njuvumie nuambie realite na mama hangu gujua katika ujanje nuambie realite mama hahe hajua ukaya katika ujanje nuambie realite alafu mzazi wewe mji hatuke bazia hanyo mke hunu manga mketi juma udhulu musira janyumeni mdiweza ya ukaya owanduwa virobarini wa wasuli hunu nenda wafanya mbahazi ula mruguta pali hunga mbaiza makirtas mazababi kai pesa ulule mrumshe hunga kirtas fanya unjile mapesa kogojo hunga mruwa huulizezo ya Latif unupe u gamina regle subhanallah. Finalement, il y a déjà avoué la réalité, mais il y a une règle, mais je ne peux pas te laisser de me toucher. Parce que moi, je reste rien pour toi, je t'aime pas. C'est ma mère qui m'a dit que, Gwanzo Alibe ma banihahe. Est-ce que les heli nous jusqu'à Kabouadza Zangu mlo nous manga? Mlegezeni kumbizini mzutwa hitwane hanyu kamtina mfikiri yo, itso titumo la hafula. Kabatsema biani mtsitume depuis que vous êtes ici en France mwenda mwafanya ze projet mijini hanyu. Shaga mwa tukaze projet zanyu gamjo uzifanya ye kamfanya zanyu kumbiza huwana hanyu. Subhanallah. Nyezi munarpene shari. Shawadzadzika watu natamba imani. Watu yilo ukaya zinumbuka zirende. Vumie hambye mwana ushana zimuhunga nibo mazababi sinema. Mrumme kaduta ishiwa. Mrumme kaduta ishwa mrumshe. Shababi kaduta ishwa mrumshe ngawe shababi. Gawe nazemvuza hao. Gojo shida ufanye hazi. Pourquoi tu ouvres pas ta putain bouche de parler avec la personne que tu ressens? T'as des sentiments. Wanashwa kugo wenji unugo ma célibataire. Wanashwa kugo wenji unugo ma célibataire. Zebengi mchuda mabwazi hanyo mawabia izo mresante ho. Zebengi mchuda mabwazi hanyo mawabia isho yani mawabia izilo moroni hanyo. Zebengi manzo mdono nga intermédiaire. Ngungu za udunga intermédiaire ya relation yo ila wahale. Izo zila wahale, izo zikana wadzaza hatu. Wakatu wakandwa mararu. Watsuka internet. Watsuka tamarongo. Na woze relasyon zika ubaki. Shabasa. Ga woze relasyon fantôme zilo sur le réseau. Gojwa dislu na mwanamsho. Lukani mwanamsho la dejange na 1000 et 2000 de personnes. 1000 et 2000 de personnes walo haruma mahadis. Shiwina jana. Gamhanzo na wala hambia mrajina kangu manzo. Je suis fou de toi, on a déjà sabi elle est folle de lui. C'est comme ça jusqu'à quand on Kanabarak. Namkela dimjian kili, ni mazabadi majarunu manga. Mfikiri misafara mizi lokodo maifanya. Mfikiri majimaji lokodo mayadunga. Mfikiri zebahari kawo zirenge wenji na warehemu. Na wenji mwasuli, hani mwadweshila ya ukaya hewe. Ye hazini fanya inu hazin zero. Upuwane jiti hazini yangu. Ufanya plonge tiazi nyango. Miti fanya plonge usukuzi matila mwani wade hata na joti mizi. Hate masotru tsaba nsu ya hosa tsumabe patu tsaba. Je le fais pas. Quoi tsaba oui, nsu timi nsu hose masotru. C'est comme ça. Yala masotru kaunja joshidani ya wazibeke usiku wa kamili. Izo dizi hazin zero zilorunu manga. Nani gamfanyao, izo zonti pia de maisha, ritahe maisha, na mketi mfikiri mbabe mapesa muyahunga ho, hatambu na mashaka, msijimu ya buwa zadziwanu watuna tamba imani hanyo. Gamrogoze mali mzihunga umjamu yani kuwa zadziwalo hunu faransa, na ukwa tu mfikiri yani, kwa tina mahaba nanyi, mahaba hao dele karto la heze zenyi kumbi, dele karto la mapesa setu. Shakwa tulule ukaya mwana na beki harma sitara. Ye mwana timloza ya hunre wana, ya hunre mali. Ya nsitiri, che bazi hao, le kartona li jaye. Ede helo jusqu'à quand? Uika jana tata wakati 2 mois nga mabioni. Chan tumambiani ye Paris. Ye Marseille. Ye Lyon. Tumambiani wa mji. Akajom kwenye wandu wa mrambu. Mais 2 mois. De heli ni jusqu'à quand ya Latif. À la fois alo malaba de wana ume.
Gamrodi tina nmabieni ye mwanamme utsauli wa mrumshe abasa uwa mrwadi ngoni uwa mrumme kalbosh ye mrumme uluyo actuellement uwa katso utsaishwa mrumshe uongi wa ujitsaisha mrumshe utsaishwa mrumshe izo zibiri les années 1993 mais actuellement ouvre ta putain bouche ilu tsahe namna hata mrumshe uhunle mrumshe sheko bai hanyongwa nzutura mahutsaishi wallahi ngojonaji harmetino owadzadzatu kwa tsinatamba imani ya ukaya vanu ya shababi woi mwana jamwana shatwe wamnike dhahabu basi ye mzazo wamnike dhahabu c'est vrai ye dhahabu yoyenge jo ukifie mapesa dans le 17 000 euros ya gaspille harma ukumbi shababi ye 17 000 euros yo joshida hule kirtasi gabon ziazinji za hunda kirtasi mrumshe mrumlula uhamahaba wode mrumshe kao maelewa na fikra mresante au sentiment shamrumshe kao uhamila nso umlole mahabanga yodahu yabo kabati mahaba yabo haba gamodo matsahe mahaba après kamlolana na iyo zidoka ya hale izo zidoka ya hale alafu boyo nyima zababi na mkela dimjian kilibar leme wa humabiani na mbabe zesprit zanyu zesprit fantôme zanyu mreveye mlojwa ya ukaya gamlendo na iharmatsino mazabibi wenju wanata ze kaseti harmatsi ya Faransa juma utsolo la na wodungwa eba nikamlemewa gamashila hadisi ya shababi tsuo ya hafanya ukumbi wa mando hadungwa banda fanya ukumbi wa mando hadungwa hajafanya ukumbi wa vili wa mrutsona kirtasi mwanamsusuna kirtasi shem na riali wakaujaje wafanya baproje mrumshahe ola hazaya hahundu kirtasi ola mrumshahe ya mlola kadavili gwaendao mbio ile mrume ajahunga kirtasi ola mrume ajamanipilewa ya esprit ni manzano hemu hazinu kansuna huloze mwanamshahangu lo Marseille na bala ola kauyeshilio dawo gojohunga kirtasi na vala deja ngudungo procedure ya hedene mrumshahe wabili ola yatukane kirtasi she mwanamshe hahundu ngona wana waili hende hakubali manipulwa yende alole mwanamshe wararu yende afanya ukumbi hali ya tsahe kirtasi na vala fanya ukumbi wa mando dena mwanamshe hamdungu mempa emwa hajafanya wabili dene mrumshe kao mzazaho wana hahe wakati na kirtasi hakubali ili yende afanya ukumbi wararu na balange na procedure hemru mshahe wa yatukanaze kirtasi baada hunru shakubali le haukaya mulolo karankasi hakubali ine dafanya ukumbi de na mrajina tena na mangale ula bahamanduo bengarambubo mzadze wewe ria Mwenyezi Mungu mrejeze mapesa hahe ba wallah eke mapesa hahe kamja mrejezayo DJ Saingu jo mvumbuani wallahi na Mwenyezi Mungu hao mimi ni mvumbueni hauka wa upeu iyo rohombi bumzadze wewe we mrabidi weleze mana ha ya ukaya rirenge mrutsona kirtas hagaspie mali ya bakida wenae na tsohunga za kirtas shaudu hamba gomni kwe dhahabu c'est quoi le dhahabu subhanallah shanazim hunre ni nyima zababi mtsonji akili hata abasa mfikilo ukaya relation amure inumru tatone ikaipasandola inumru jitsaishia mkansi ya ukaya kamtina argument ya ushida mdoji argument ya ushida mtsahi wanruwashe mwadole shaka mjodo linda ze fami wajuwado mtsaisha na wanruwashe shababi hamanda wenga mhula umu haukaya waunidunga depuis très longtemps yemana wanipara wanambia zetabu zaho na bokaya waujwa kami uzamba sawe hondo udubu harume piège honde hulando wa sinema ya mrumsheikao watsukao mjua wewe shia hutsaishia de mzazi wa himana mshi diyo habia ntsolo mwana izo mimi titantewa en 2018 ni mzazi ya kanzara na lole mwana hai shabanda tsende je suis pas bête na miti jaunu 2017 sikanzane leweke mwana ngena sentima ika oblige na nze na mbrase haukaya mrumshe uhanzo ikado huzilia beze mrumshe uhanzo ikado huzilia karesi
Oinga mtsongo ou bloqué. My love, va au diable. Désolé. Va au diable. Je te bloque, ok? N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, quand on a des bazars, comme je suis déjà venu chez toi, on a bien des bazars. On doit des bazars au cinéma. Nyezi Mungu narnike khatima njema. Yarinike mwisho mwema. Ho hanza hahi rabbal alamin. Yarijali kasi wandogo mahun duniani. Yaripone shari nyanadamu ikao wapeo. Haukaya kwa tina hatamba hikma. Namba fikra. Ya ufikiri hikao doljuka huenda. Shangwa fikiri intérêt personnel. Haukaya haini shababi ya tso ujua. Hau ya tso fikiri. Ya ukaya hunti jansahe. Ketubidi ntube harma piyeji. Gamjo unajenyotsi pia. Haukanga si harma wakati. Wa uhimiliana hanjema. Hauhimiliana haubushilana njema. La plupara huwa zaza hatu. Kwa tina fikira ikaudwa iksahao. Itoti uprofite. Owana wajaba nyumeni. Na bani la plupara zenye kumbi. Gazifanyisha ounjwa hao. Doalo na papie ni masam papie. Doana washo walo na papie. Ni wanaume watona papie. Isho de shahanti zenye kumbi. Zatsonga zenye kumbi zilo na muo. Hata abasa. Nyezi Mungu narnike khatima njema. Yarinike mwisomema. Ho hanza hahe rabbal alamina. Shababi kao hundungu. Wo unidunga. Wo depuis longtemps. Yemana wanipara. Wanabeza uhunga. Nezetambu za haho. Banda mi uzamba. Ukaudozishia. Ukubali wende utubu harme piyeji. Nyezi Mungu narponesha rishahanyo. Mke wanadamu wa udofikiri. Zevizahanyo mdojwa ya ukaya. Non. Keitsubidi ni tombe dans le piège. Turamu hazilongwa leo. Na ike zinu ya zamba leo hazabarangwa le karjaishia. Rikerishia. Yaishia uhaka na mbavi. Woi zimnasa hanipara. Na bado zisharangu hale no zabaka mfahamu. Hakubali hindi halolo mrumshikao katsumjua. Nyezi munaniki khatima njema. Zendola zikao mariage arrangé na zifebo mazababi. Utsende ugaspie mali ya mlikao kutsumjua. Kabati confiance wala kabati assurance. Na mtao mdado jokaya shababi de ujitaisho mrumshi. Shababi kadutaisho mrumshi. Watukufu wa Jamali Fugarja harmu troisième sujet. Troisième sujet ya mwanamshe ikao zinu hazifanya wanadamu watimizi wane. Uyi mwanamshe ikao haina wakati ya lomziro. Yo udemande mru ili ya mnikema pesa ya deklare mwana. Nyezi Mungu narnike khatima njema insha Allah. Haina wakati ya lomziro. Yo utsaha mru utona kirtasi. Ya deklare mwana ya ni kwa mapesa. Wei mwanamshe kaulo na nationalite. Mgazija. Ikao harenge 3000 euro za shababi. Banda ngem zero. Ye shababi wala wahadisi kumkwa. Gujo deklare mwana. Ye shababi yamnike 3000 euro. Ye mapesa pia nganzo 6000 euro. Ganzo 6000 euro. Wahadisi waelewana. Ola shababi wala hatwa 3000 euro. Hanike mzade ola. Na izo kweli wende. Hende hane konese mwana. Hende hanzihe mwana. Shabada wende wanzihe mwana hanike 3000. Ola mzade hademenaje. Ni vi ni konu. Hakabo mjini hula. Katiho mjini hula. Ngutsa wakatsoneha. Ola shababi haransenyi haundukaya vale mzade hola. Banda haparo mjini hahema na mshola. Ili ajue. Izo mana mshola ya mrenda. Hambila ukaya izo hazifanyia wanaume wane. Harengema pesa ya mazababi. Wararu ya mwanendawe. Gwambongu wa deklare owana. Kabati hata mzima unrata kirtasi. Subhanallah. Hajuha hatlawa harenge 3000 euro hende zahe. Na bo deja uhasa harekonese mwana.
sha daikare konese mwana kana hunda kiltasi watsina mzazi ola mzade hajuhayewa njakanza na be messagino tipaka tibatishe mzade weili hadisi shangyo oblige ni yabe raili ye mzade nge ni vi ni konu ye famia hahe gwa mtahao kwa tumparisa omjiwa hahe wamba yu de baza he mzade wo rishitaki wae hata rishiteke wae hata rilemewa hunda rogo uwambe hauzifanye rijaba nurfanye mesaji gejo mkinishoke mzade we yaone haukati de famia hahe ye famia hahe kwa na uliva hindu haukao walemewa nae rambie mzade we yaukaya c'est pas normal wenga una nationalité qu'il pleut qu'il neige gauna zefaida uzihunda uhormensi ya Faransa ye shababi we yotimrulona situation hoye hemna raliwa ya jahunike hakau konte komkwa gujohunda kirtasinawe shahu jango nese ukaya gomrangwem na raliwa he wendezaho yo huparaka kujusa memu hozaya yake kaji ria bo mwana mshohangu uliye Mwenyezi Mungu udojwa ya ukaya huzifanyia wanaume sawani wanaume hao huwarangia zemali raili henu wakatulo mziro wotsu habangojo wanika rekonese mwana na banungo twanza unjilie mapesa ili ule ujue utlawe ngarongo zao mwana msheoi rambie mwana mshomali anikaude ujihundao ye mwana deja wuha sahamanzia kartu jua uka deja honde wanule on sait jamais shawe hasa hende hamanzie mwana deklare mwana eske ngiyo importa hojuha u evade hojuha utlawe eske wau binadamu ezo wafanya kuhudiwa zaka ngawona na umahao yengorongo ukaya yombo nzinjema ya urenga ufunge shanamboda henu wakatujoka mziro owana hao udowanzi hana wandu ikao urenga mali za wandu nabongo jokaya wawana dwalomdani hao do utongo tsenga uhadaya wandu urenga wandu zemali c'est pas normal bo ma soeur ekanga murongozo ukajo kati urongoza en privé kati uparisa nami njajo parujo vumba le zina la hao wala kabati wakati na jweda tanifubo mjiwa hao haukaya wa mji kwa tikota nizo ufanya hao ye famia hao kwa tikota nizo ufanya hao rihupara ye numero ya hao ketu marche ya bohu ishange nonesi haukaya uwa upe ubo maswari izo ikaudu wafanya wakati kao yeshababi wei hahunika confiance hahunike mapesa finalement ngio oblige ya lojua ye mrumshe kao do wa hadis wafanyani za ufanyaji kwa mnika maisha baada mnika mali ye mzade katu reponde katu jusa hahama kati mjini kao do yaliyo na uo mjikao wanahae wakalikoli hata uwe ya balo wana ya trawe en plein cours na wana walolikoli ya balo wana ikao ya kanao yabo ya juende zahe ha 3000 euro eske yewo hatawa he 3000 euro yo njajozi amini chaye kati de 3000 euro ye pourquoi ya tu répondez ze appel pourquoi ya changer numéro eske yoti problème ngajina ya jiri ya kautsonga ya juerongo wana walolikoli wasomao ya rengende zahe aina hali hajojua ya haswabu 3000 euro bai kenge abo wenji na wenji ya warenda na ihelilo yambangwa jo deklaro wana wala ya rengazi mali endaza eske yabo kabajaja problem ngwaji na ilo nziro ya kaujuha ya klawe badir juhamba ukaya ijomkisha ka problem ngwaji na shade kangu reponde apeli ya we ya mrenge ya zemali ya we wa mwiso we shaka tu reponde apeli katsu jusa rijobe eka jaulawa shade kabanu katsuone hahoda honieye o wanango yabo shaharongo wana hayeuha nivi nikoni Mwenyezi Mungu narnike khatima njema insha Allah Mwenyezi Mungu narnike musoma insha Allah ho hanzahi rabbal alamin Mwenyezi Mungu arjalir kwa wanadamu wa udokozizana ya Latif narilie Mwenyezi Mungu narilie nsurenda nanai narilie nsotimbia nambi. On va laisser ce bas monde. On va quitter ce bas monde.
sonsi pia garjo uransi ya dunia ino mwanamshi hamadawi ikao grossesi za hawa ma grossesi nne gotorongoa na wao wata biasharani wadhulumu wangu watu binadamu ya wangu ikao kwa tinatamba source itoka imbare source itoka yonsi sha wangu ikao watapala ho misiruno wafanyo mbahazi ni wahunde maisha ni wahunde mwenshi ganyisa wanu wazazu hazenyi kumbi watu natamba pitie sho muhimu hawende la sali ya Latif Mwenyezi Mungu anike khatima njema ya Rabbi Mwenyezi Mungu anike musome mahanza Rabbal Alamin riki wanada maudwe shele ya ihorjoka huenda wanada mujansu kuwana hao ngwajua bali mapicha mai hombani hao hinu wakati juenda hatanga we mziro usuja urongo wanaudwa tarma biashara phantom ya Latif mwanamshatu ya Mwenyezi Mungu ria Mwenyezi Mungu yabo watsanu jo ujatse na kujua mta biasharani na mkera dimdo fikiringo mazababi haukaya mimi ngamono ukaya vomie mga hunde solution de makirtas rana mbobali ambe kuda fanya ukundi c'est vrai oya hurende cinema ngabon zengwa jina mrujo ya hunwa subhanallah watukufu Mwenyezi Mungu anike khatima njema yarnike musomema karna ushidari durevano alike juma urongo wa 100% parce que Gamrambo Kaya on est un peu faible kaswadi rango juzisha toujours on est des combattants furi rongo mbavi wajibu wao bahari remesheha hedariji banda waka upepo warema makoti kwa sokaya on peut se mettre debout on est sokaya sikatsuka wawadi ratsolala comme ça Mwenyezi Mungu anike khatima njema inshallah yarnike musomema au kanga bwana shohar ibazi hao wajiansu kayo muhimu hao wakiwaziro wadufanya biashara daike kwa jalolo ne wadonjia uenda Burundi uamire ne wadukana biashara Mwenyezi Mungu anike khatima njema yarnike musomema yeshababi wenu mwambia ukaya komba continue mna haziwa hao inshallah Mwenyezi Mungu ujuhubulia manraji ikamgwa benze Mwenyezi Mungu ajali mwanamsho ya ile ukaizo yafanya c'est pas bien c'est pas normal yazie yatsirendi wasaya nai wanza Rabbal Alamin Mwenyezi Mungu ajali wazaza hatu watungo ufanya zenye kubi fantomu nezi mariage arrange wanaume wadole wa yaukaya izozika à l'époque de makati maturamu ya kamrwa mararu de zendola zaka arrange shaba sarzamba au shababi ujitaishe mrumshe wae shamru kaditaishe mrumshe na utaishe mrumshe de jokango jorondo cinema hata mpaka de yabo longue vie à vous karna ujorba hata hali parce qu'on est un peu faible chado mwambia nyaukaya boum le combat continue